搞笑，搞笑，搞笑。Hello， Duyên nhìn khó nào. Duyên nhìn khó nào. Duyên nhìn khó nào. Ê, ngay cả như còn phải nhiều ca, ngay cho xin nha. Ca mày pha chế còn thảo lăng phần thời chấp nha. Cái còn cái thảo lăng phần chân cho xin đó cái căn chiều ngay cả pha chế. Ngay con cái phụ theo個厲害係啱短褲個厲害啊！而家朋友家切間涼晒啦，你咪有楊斌講下，你相比較咧，看一短褲個，看一短褲個厲害嘅係一phụ theo個厲害嘅樣係。佢周算咧，我近有啥講得朋友啱半定嘅，咪甩咧，佢要翻嚟nhà去，佢一時咪又斌啊，我喊嘅咪陪住。事實我前欄啊，見行甩咧，全冇咪鬼好講啊！佢周算甩咧，你看佢。朋友間佢周旋啦，佢甩啦，幾多錢喺度？老人家講咪成咪成鋪頭話呢啲啊，成鋪頭間，幾時鋪頭間咪甩短褲笠嘅事實，幾間唔啲人笠嘅短褲，我根本咧，佢喺度成日就甩短褲笠嘅呢啲啊，所以咧，我哋就牙官咧，搬佢啲度人想俾剝係啦，剝係唔係兩班嗌喺前多牙官看到嘅呢啲啊，幾兩班剝都嗌看到嘅㗎，因為我前多牙官可以裝佢㗎。我嘅有啥講，特別我要錢多幫我剝核咯，我錢多我拉剝核嘅啲，佢就算佢提照我又夾翻這兩三，花姐安佢明明啲安佢頭冷粉菜汁啊，事實花姐有時講咩事前好笑啦，嘅意思講到咧，佢係逼我夾花姐肯嚟搬幾女人呢啲啊，佢逼我夾花姐兩三搬幾女啊，嘅意思講啊花姐。花姐咧都咪嗬意思講花姐咪有講搬幾女咁冇多費嚟間，意思搬幾女咁冇多費，但係冇咁啊呢啲啊咁冇多費，咁你搬啊槍出嚟啦，搬咗幾百槍啊啦，加槍間花姐啲幾時中嘅你揸幾百槍啊啦，我搬嘢看嘅相。唔俾把出嚟嘛？你想啊，幾百槍，你就啦，你幾百槍啊？你幾百槍啊啦？見下要人家講幾夾花姐大錢喎，係啊，聽要夾花姐大錢啊。事實花姐要講住夾幾隻女呐，別啥花姐跟講幾大錢幾下結婚抱養細貨咧，聽婚抱養細貨唔錯就夾花姐隻女，你過嚟結束咩跌咪咪到結少要夾花姐隻女，你特別我唔識聽花姐講幾大錢，見下要人家講幾夾花姐大錢，要人冇聽你出嚟講個人啦聽。要人望你夾花姐大錢啊！要人我朋友家佢夾花姐大錢喎，佢話你夾花姐大錢咩？幾多晒講你夾花姐大錢，啲人搶到你夾佢大錢嘛？我都話，特別花姐炒半熱賣，不意思萬元啊！意思你有晒後生號調之嗌老人冇調之咩咁樣啊？你又意思嘅額度係賣出來。事實我上大花姐應該唔係樣意思嘅，意思有晒講佢曉，講佢按羅肯按曉咁樣啊！啲跟咪有加頭冷粉菜汁，跟前係樣講嘅意思，加冷粉菜汁跟講嘅咪有夾花姐大錢，佢又幫唱嘅首歌，我試下又講sayang ku yang itu hanya sayang ku ngày trần nhìn ni cả nhi hi li hăng ba li đi còn gan kêu hi li hăng ba li gan mấy hi li hăng ba li à cái còn tiếng hi li hăng ba li cả phát chế điều chi à
介啥咪有花姐按佢講頭冷份齊執雪嚟啦，佢都係用唱嘅歌啊。比如見下啲人家滅嚟滅去些都講請夾花姐請夾花姐大錢下請，你夾花姐大錢定係靠嘅女下請下？呢度都好笑去。對，見下加13加咪有加頭冷粉齊汁嚟啦，加咪有加銀料咧，頭冷粉齊汁咧，佢看嗌茶花姐點下，佢要錢撥就算佢錢蛇花時了話，蛇花時我不如看啲朋友家咧，你但係咧佢錢蛇花時了話，照嗌夾花姐涼晒話，佢講咧熱裝到基本花姐，熱裝基本嗌話。家下要對我學白毛本意咯，家下要人學白本意看咯，你係看學白毛，你係看啱描下兩學白毛，家要人翻學白意看咯，要撥學白格ลิ้น意看咯，但係咧，未按呀，才講你未按白尺嚇，做工嘅簽工作，你咪要咧冇用點出現糯米撈飯，才講炒本應係看佢咧，熱包現糯米試買試字愛雪啊！雪現糯米很冇撈粉現糯米熱包撈粉試字愛雪欣望啊！你唔係做工一世貨為，但係你雪現糯米撈粉欣望，欣望緊。我上我簽喺茶館難簽嗬，我仲係呢隻咯係。今日咧，你咪有你呢個咪有呢個咪有頭冷粉齊汁係頭冷粉齊汁啊！提熱汁個提熱汁上提熱裝上到擺槍本立蛋殼槍你看你擺立蛋殼你先上啦槍該先上下電苗下兩立蛋，因為佢片花姐呢個大啱名佢夾肉梅了，佢夾普通話個台灣係普通話肉梅咧，佢夾人嚟片花姐呢個大啱名佢唔啱名佢係花姐撥兼個普通話個台灣係普通話個肉梅咧，佢跟前欣望台灣是賣豬肉是賣5道嚟輸嚟咧欣望個豬肉賣到超風啊呢啲佢冇本事因為4年做5道本佢輸嚟咧，佢到片花姐類呢啲個台灣跟肉梅個普通話。變到咧，佢到夾槍嚟片花姐類間，佢到下咪啱名生意啲天熱咧，佢片花姐類咧，佢講香港嘅布里斯甲印尼嘅布里斯合作作藝，佢講佢片花姐間，甲台灣嘅普通話跟肉梅佢夾槍兩曬咧。合作咧片花姐類佢講印尼嘅布里斯甲香港嘅布里斯合作作藝呢啲佢到佢夾台灣嘅肉梅咧，甲普通話嘅肉梅咧，佢片花姐類夾槍兩曬片花姐類咧都賣啱名聲話，個田野咧跟肉梅咧，甲台灣嘅普通話跟肉梅甲鬼馬頭咧普通頭佢片花姐撥兼咧，佢要到講藝看西花姐含花姐撥兼呢啲所以呢個欣望跟肉梅台灣佢難傳說啲朋友家佢巧冇本事就騙香港姐女騙花姐女唱緊肉梅咁啲個欣望啲台灣切5道嚟輸嚟啲欣望就嚟騙花姐女佢苦嘛，台灣冇人改傳女嘛呢啲佢未騙花姐女了。佢片花姐呢啲佢到埋啱名聲下都講看西花姐過嚟佢看花姐前撥兼咧，佢到將隻管度撥基本槍就去啲花姐要大田寄線有啲大田本花姐寄線本花姐當咪槍為人說花姐啲朋友家新肉梅介紹本記了，介紹本槍因為跟肉梅看花姐前到女人呢啲佢看花姐前到呢啲佢超夾管佢超基本槍話，啲到係槍係靠嘅女夾有啥講啦？呢隻槍咧都唔啲嘅肉梅係咪簽一定要簽切噶？你啲朋友家看咪簽嚟講看係嘅分鋪係頭簽定係嘅男家嘅頭簽，就係吳家嘅頭簽因為槍係羅鋪跟夾肉梅跟恩河夾普通話跟肉梅恩河，勁啲咪朋友家。嘅線上幫人立蛋褲，你看到啦？因為我都係立嘅蛋褲啲朋友家，佢因為咧佢賣啱名聲
幾片啊花仔女咧，佢埋啱命生，所以而家線上嘅那立頓褲啦，有看到啊？啊，第二咧，都係咧提電珠。事實咧，都係呢隻提電珠啦，我本意看隻相啦。呢隻提電珠咧，都周旋話你看佢蛇鋪頭，你看哪啦？啊，佢蛇鋪頭，你看哪朋友家？你話佢周旋蛇鋪頭啦，表藝同花姐佢咪表三萬年冇嗬？啊，呢咧讓個鋪頭幫我立頓褲呢啲啊？啊，你看啦，我見下啦，你看啦，啊，脫褲咗啦，你用一鋪頭噶，你看哪啦，脫褲啦，你看到啊，冷鬆脫落嚟啊，你啊，我褲係冷鬆脫嚟啦，啊，你看哪冷鬆脫噶，我冇偏咗啥間啊，脫褲間立啲話啦，佢講叫你鋪頭ăn hẹn啊嘛，啊，我出嗱頓褲立一鋪頭佢就未 hẹn 麼，你話你咪嘅鋪頭下周旋佢講表我鋪頭下。啊，cái hàng ấy là tuần khu lập gì còn cái hàng một cái tuần khu nha, còn cái phụ theo có hàng này ngắt tuần khu có hàng, nhưng các còn mà áo chơi các loại bé cao ấy, ví dụ như biểu ngày còn theo gan, như biểu ngày phụ theo gan, ngày là tuần khu thì lập, à bây sao là ví dụ cả, còn mà sai cao theo có hàng là như thế nào, còn hình nhất cao theo có hàng, tình hình ngắt cao theo có hàng cái nhau hàng, bởi sao là gan, à, số gì đó cả chỉ còn chỉ cái mấy kiểu à. Nếu là nhiệt mệt như nó sẽ là nhiệt mệt như thế nào một gì hả ngày tôi kiểu nhiệt mồ lại và ngày xăm nhiệt mồ lại bởi nhiêu hả à cái sẽ mệt ngày gan à cái nào đó đĩa cắn kỳ cháu chuyện này cái phụ thầu à cái phụ thầu gan chỉ còn gì xí dịch trong hàng ngày dịch trong từ pha chạy à đường trong đi tàu gan à đường trong phụ thầu gan dịch trong hàng pha chạy dịch trong hàng ngày gan à dưới cái xiềng đấy hả dưới cái xiềng nó mềm mồ là à cái nào con nhất phụ theo có hẹn thì hay ngắt toàn khu có hẹn là như thế nào chế cá xong xài biểu lọ còn theo à ngắt toàn khu xí làng sống thật là hát đi lặp lại như thế à mày ăn cào xèo như này mà mua lưới vậy vô bật nhìn bún kỳ lưới mà hả dân bọn này hắn còn ngay tối sao phải rồi đều bắn phải bún nhiều bún lại kẻ bạc theo à chín này em ngắt xí xích theo như văn thì ngay mang phải à à thầu到摸頭嚟拔煙啊，幾可能人家要呢啲每半幾兩咪唔做得你話啊？你咪隔一睇翻你喐咪頭咯，點知個係啊？你喐咪就騙人嚟女又叫支幣冇本嘢啊！你喐咪就騙男花仔女話嘅嚟班本嘢女啊！你喐咪又睇翻做普通話嘅係本嘢女，點知啊！家啊，cái sao mẹ à春元輝啊，咪係春元輝啊！cái chuyên nhân phơi cả cái thầu kéo theo cái hàng mà phát triển kỳ hệ kia bây giờ yêu chi bài mô à kìa nhúc mà yêu chi bài mô à yêu kia mẹ chi bài mô cả cái chi bài mô à như thế nào cái chuyên nhân phơi cả cái thầu theo cái hàng mà phát triển kỳ hệ cái yêu lấy em muốn là cái yêu lấy xin những cái như thầu lấy xin như kỳ liệu tao mày về cái hàng mà phát triển kỳ tao mày yêu tập à phát triển kỳ nè à cái sẽ chung những kỳ liệu còn là phát triển hậu nhị hậu xem係啊，成日曉啊花仔去嘅，博啊花仔去嘅，係冇呐？咁而且冇女啊，你要女你當咪為係嘛花仔去嘅呐？如果以前要女，人家唔甘人嘅，係啊，真正係為妹死堂咯。你看我本你看那朋友家，你等嚟聽，你看那個人幫我炒本熱記埋豬肉啊！買到冇人買啊！熱豬肉係啊，熱台面係豬肉啊，ăn gói啊，長夾白條女啊，唔騙啊花仔啊！你ăn gói咩？嗱，朋友間你時間多兩望下咧，你點知買埋豬肉你嚟睇翻啊？你話ăn gói咩？純女咩嚇？純女純水買啲夾台啊！有時豬肉佢要半時本人講夾白條，佢唔會夾青兩三片啊花仔女，你時間多兩望下啦。你咪家睇翻啊，普通話賣豬肉，又賣鵝鼻，又賣豬肉啊！見二先睇到賣豬肉，廿寶頭賣鵝鼻啊！間肉咪睇翻啊！啊，你咪叫豬肉啊啦！你咪睇翻肉咪賣豬肉啊啦！啊，要看到啊！trong đó nhung猪肉啊，佢賣到啊，要女學本人騙冇朋友間啊，上門二多啥？見兩筆唔騙啊，花仔咯，吹個騙呢，人家講人用機會好啊！
係啊，幾兩班片花仔咯，我們有生意看幾隻台灣咪嘅，可能有時豬肉啊，你看啊，幾兩班要呢學本嘢，幾將牙花仔係嘅啊，春元輝隔幾糖條，你含幾班嘅豬閉麼啦，春元輝，你隔間肉咪糖條，間肉咪又班叫牙花仔隔你嘅幾本嘢，幾後尾就啦，呢幾本嘢你看幾咪嘅，可能有時豬肉啊。啊，佢後尾就咧唔條本嘢啊，春元輝，佢梗係含牙花仔見啊，佢含人道念聲嘅行後邊肯係炒三隻嘢啊，你上到間屋咪要呢冇啊，啊6條啊肯係炒三散嘢嘅公司啊，啊你2條嗌2條你2條啊，啊肯冇本事單殺俾啊，你肯講佢要女，佢後尾就咧我問你嘅豬閉摩到為腰，我同你講，啲人喐咪到豬閉摩到腰，呢度冇，你咪喐咪中肉睇下，啊咪中肉啊。你我們你都晒上跟肉咪咪咧，人用係中肉啊朋友，佢喐本事本嘢5條嘅女模啊，本嘢春元輝啊，係冇啦，佢咪啦花仔面皮樹不嚟做面皮了，嚇花仔，你韓格嗌記嘛，嗌搭你記號嘛，人用啊，你係佢賣超啊，即都冇5條嘅女啊呢度啊，佢咧中肉賣超啊，即都冇5條嘅女啊，佢又本係本嘢識等人哋中肉本嘢本超啊，佢又冇啊，啊。真言用在硬言用少啊！幾識真言啊？個豬閉海啊！你個台灣嘅普通話嘅肉咪幾識煎啊？咧仲用在話花仔度用少啊去做啊嚇！香港人買肉咪就要豬閉妹女人啊！賣面皮啊，賣豬閉啊，賣面皮啊，唔啲少呢啊！你啊賣面皮賣豬閉啊，個肉咪台灣做普通啊！佢台灣咧二線睇我賣豬肉啊，日本睇我賣牛白啊，呢啲啊！啊，你先睇到賣豬肉，也不睇賣牛白啊！要來你刀郎成肉嗱，要來你肉賣你刀郎成肉行人跌啊，你啊行人啊，你劇血嘛你啊，你咧肉賣出劇血嘛或者，你劇血嘛你4天騙女啊，啊，講佢要女咧話，咪少呢麼嘢，要女春元輝近意頭呢，你係咪花仔嘅？啊！嗱，我問你啊，你都啥舊粒按叫啊？要翻鋪人講啊，佢豬閉安海啊，啊隔下龍錢講佢豬閉安海啊，佢按人調資啊，啊會要翻鋪人咪講出人樣嘅飯啊問你，嗰半等佢都係豬閉海啊，係個豬閉唔係海根本亦見唔係本人寫咯，唔係本人講嘅咯，係冇嗱，幾識豬閉海了呢嘢我跟你講，你又識個豬閉海了，人4天1年了。呀，佢嗱到啊，就咧佢講切間5金人叫啊，佢講人間5金人叫啊，力叫啊，一名冇嘅暗號啊，我佢嗱先水木上啊，你咪做事啊，呀，跟你講啦，我苗下兩今日上有3嚿木了啊，做事本然啊，睇班論實啊，啊，嗱你看我水木上啦，靠噴腳啦，靠人噴腳啦，安落啊啦，你做事本然啊，睇班論實啊。係啊，佢講話切間冇嘅名暗號啊，冇嘅暗要女話，跟住佢講咧，切間先咪5金人嘅，5金人嘅朋友家啊，你有本事本人女冇嗱，你咪講你有本事本人，人家跟你同5條，你係咪含花仔記啊？啊搭花仔記啊？啊人道念聲嗌求我不你含記啊？喊你潮人啊，熱晒2條啊！啊你就來人要人嘢潮人。單殺俾超嘅，人樣叫要咯，人道咧日本嘢叫咧6條，嗌超難送叫6條去，加少叫要咯，肯定炒牙花仔，要係炒梅仔，你使冇女啊，肯定向切講切雞要女5金人嘅嘛，你5金人2萬計，啊，未笑事，啥你講緊牙威啊，肯定講切家講威話，真係唔知笑呢。
啊。係要女是人家己頭女是人送去記了，假使叫要女係嘛？像花姐樣聽家己頭夾白條都記起本記，假使叫要女，像花姐講你記本嗌到驚嘅，嗌到做像話花姐啊嗌到晒車貨喺香港車家啲大啲嘢嚇係花姐講樣係喂啱描下兩度驚佢係花姐講係喂，喐咪講係喂，你幫我講先啊！你冇買一面衫啦，你秋風都係秋風啊！你那喐冇你份人啊！你秋風該春啦，你別使人家該春買買到15條啦，秋風啊啲度啊，你識秋風該春啊！你hắn愛講佢要女了，人家唔甘人佢嘅幾好過人了，唔啲樣班了嚇，你冇啦，人家夾你食咩？你要女人夾你食冇㗎？你又會黑度咬手會黑度俾咁人啊！即係因為你最多壞心肝啊，先嚟俾人家罵，先嚟俾人家講。你本身你壞心肝最多啊，當咪嗌俾人講你壞心肝咧，嗌隔你唔想唔食你含人道，你唔使嗌求我白咯咪啊！你係咪壞心肝咧？再隔你啦，你當咪唔咁人嗌啊？應該你位係出亞後中，唔係出亞後中啊！你識唔咁人啦，你先未往破費啊！你有冇可能嗌苗下兩破費啊？我隔年雙手是搭個一名冇，當晚你含人道點識求我白啦？該本人我講你本人調學本家司機調學你還痛啊？你當晚你還痛啦，掹掹就雙架嘅咧門嗌咪使講你話你識人道點出嚟先？你到啲咪使講你話你本身就本人調你本身做普通你睇翻本身咧做普通嘛？就算睇咧都賣豬肉也煲睇到賣牛白跟肉米係普通碼咧，而家朋友間台灣係肉米係普通碼嚟噶。你講啦，佢做普通台灣按實你以前睇到賣豬肉人家講吊羊頭賣狗肉你講啦肉米，你吊羊頭賣狗肉事實你係普通碼嚟噶。你台灣賣牛白普通碼，咁你講啦，特別啱描下兩次，咁你講啦，你看嗌啦，因為嗌水木成嗌摘菜做菜不啱嚟自先啦，你一菜絲嘛，嫩嫩嘅菜絲你看下，你你講賣你香港講菜絲苗菜絲嘅苗嫩嫩爆出嚟你看下，佢係咁咪你講賣割尖菜跟住割尖菜嘅苗你啲嫩嫩你女2萬兩噸一間一間落2萬兩噸你女你咪係5萬呢度咪係5萬噸咪係炒本鴨嚟自出炒蝦米未少啲嘛講人家5金人嘅幾強幾講即刻5金人嘅佢講意思講佢按要女你啲hắn愛講嘅樣威你咪講嘅樣威淨係唔賣嘢了你好啲時候呢爛肉賣你到5啲時候呢一冇鏡就一面我咪講你要女當咪春園灰間你頭5條你咪係麻花地記春園灰間你頭5條當咪以為含花地去記當咪以為搭花地去記的話你咪意思你解釋本人聽你先講你要女你先講你睇翻全要女係教女唔啲為騙人你冇你要女你喐埋你都唔啲為騙人你女冇騙出來你女咁你講啦因為你都騙出花地女你講你要女間唔對齊你騙人女騙出來教女唔明你做來你騙出來女騙人女來你唔明你單殺做來唔係小呢潘面皮可能一面皮全小呢睇個片你為小呢嘛一日本你小呢度你小呢一姊妹的一兄弟姊妹咁你講啦喐埋點知嘛好作唔好做騙出係冇騙花仔女架槍兩晒你支擺槍你看嘅線上幫立頓褲你槍佢講印尼玻璃市跟香港嘅玻璃市合作妹你槍你租舊槍會租舊槍佢周旋朋友家佢周旋加13點周旋間佢個人家講咪有班講
咪有佢周線間，嗱呢次係今日花姐安佢咪有頭冷粉脆汁啊，呢啲花姐安佢頭咩呢度啲頭冷粉脆汁啊，呢度花姐安嘅名嘅啲，因為佢日下冇呢啲叫做出嚟西話，唔係到我西話，佢周線咧佢甩人嚟咧，佢照嗌夾花姐涼晒話，佢照嗌話。事實嗌本佢40條咧，朋友家佢本年最多20條，嗌上冇20條啊，頂輪係10條，佢30條咧，嗌本嘅冇看見識用啊，揾半年30條咧，佢常用，佢唔會識學咧，一咩個唔識唔好啊，嗌看佢別晒大家羅婆去嚟度撚識啊呢啲啊，加些用啊你話，特別根本嘢咧，佢唔記得嗌學啊，佢到去到盡肯照嗌話夾花仔涼晒話，因為佢頭係攞5嚿啊呢啲啊，人家頭按多佢頭度踢手啊，佢識5金人啊啲啊，先講5金人啊，所以咧佢兩班咧佢到去到盡咧照嗌夾花仔涼晒呢啲啊，因為嗌搬現啊呢上家打嚟嗌都搬8個條間，因為佢頭五度人用啊呢件5金人啊，佢咪見係成日白嗌薄嗌夾花仔涼晒行搬，因為嗌夾花仔涼晒呢一個律啊個女人呢啲啊，個女個律個行搬現啊，所以見到落佢冇頭度人用呢啲嘅3-5倍啊。你呢有3-5人啊，佢咪到去到盡咧，咪嗌夾花仔涼晒啦，博嗌夾花仔涼晒驚嘅啊，你驚嘅係啊，你冇咩咧，嗌搬嘢女，你嗌隔你講你慢慢定啦，你話你兩班咩嗌夾花仔都冇搬嘢女嘅，你話冇可能咪搬嘢女咪搬嘢客度啊，你喺度周旋幾咪嗌咧，嗌到拉斷斷褲立嘅，你喺度話留識隔你講。我意思係話本嘢睇下係嘅鋪頭個係啱斷褲個係啦，你啲朋友噶，佢跟講要鋪頭後邊有嘅鋪頭後邊有，嗱佢周旋間後邊有，我似埋嚟啲，但係啲我列田法啱唔中啊，我慢慢似慢，因佢周旋佢咪嗌要行本嘢看啲朋友噶，係呢只下邊冇，似埋嚟先，哦咩呢只。等嚟呀，等下嚟先。人佢周線立咪嗌夾花仔涼晒，嗌半頓咧，朋友家嗌市場食唔係叻喎，嗌咪有場冇乜好講啊，時間啲咪講嚟講去都夾人用啊，威隻場唔係叻喎，場呢場嗌場唔係叻喎，特別佢周線佢頭先咧，頭先咧佢到那嘅咪鋪頭啊，呢嘅鋪頭話你看到啊。你可能嘅鋪頭話朋友家，嗱你嘅鋪頭話啊，佢頭先成鋪頭嘅熱裝係嗌熱裝花仔，你看到啊？你看到啊？佢咪嗌話嗌到甩斷褲去立嘅話，你看到啊？呢係幾間？啊？佢講話咪嗌嘅意思啊，佢嗌夾花仔咪驚我啊？你識唔正常嘅嘢咯？嗌喺咪地方嗌咪驚人有東西。你這點知啊？我喺咪地方嘅嘢啊？我去拜仙，幾多個我去陪咪有意思我咧去拜仙間，我意思講到咧我夾花仔涼晒好翻，意思我夾花仔拜仙，因為花仔按吹個，佢本人片係按到咧，本拿槍片係按到咯，我意思夾花仔拜仙，希望花仔冇按難過呢啲啊。幾多講嗌係咪有去縮除啊？你已經講啊！你按佢講啊，咪講嗌要除咧，佢講嗌咪咧，佢講啊，意思嗌去縮除啊！你已經講啊，咁點樣？一客家話又講冇咪記得了啊！幾多錢嘅又同嗌計話啊！你已經講啊！你為時候你冇嗌縮除，你啱面前你電數版啊！我跟你講啊，你咧我租嘅50年好啊！人家半年你攞你到去到盡肯講嗌都晒要除，咬晒要咪除。乜嗌多晒要片嘢咯，要雪嘢咯，要用嘢咯，要叫你邊個用？嗌叫你邊要用，你到去到就嚟講廢嗌啊，係講嗌一面前頭你電數版，見下佢講嗌撞啊花仔撞咧話，花仔你配米10條啊，都係你滅出你生蛇，你後班撞啊花仔啊，你要骨氣啊，你加把嘢擔相彈，你配米你係咪花仔多浪你啊？你後班撞啊花仔啊，個10條啦。係人用現咧，你仲你班盡啲啊！你按定然撈啊！花仔今日上到咧，心肝5噸人啊！你班盡幾個人啊？你快心肝你嗱冇多浪你啊！多浪你50年好呀！呀，加兩下花仔咪漸漸加配面女咯！呀，你今日講幾嘢？加幾位冚家律師啊！你現你間要律師，加幾位冚家律師漸漸嚟啊！加配面女啊！
因為佢含你去簽白日當雙打，你啲係你當啥簽人雙打到未出雙成你打田不鬧花姐係咪花姐多浪嘢啊？佢嗱肯講題杯咧喎嗬，你有租腳啲人好啊，你識爆喺度不識人路面又唔會做成。呢啲我近要晒講啊，今下講開就講啊，啲朋友家講開就講啊，唱啲用現咧，唱啲責任咧，我係要讀群啲做嘅上網，我係要讀咧，我近要講咧，唱啲都晒交勞工啊，啲朋友家交勞工啊咧，佢頭先講我都晒間，先你插埋你去看佢本人家落要讀落係間，呢間要讀呢個嗱，呢一間要讀間，唱啲責任咧，我就去咯。就去路冇去路，就去路冇去路朋友家，我哋填法，係咪啊？你唔係嘅全員飛嘅，我你講咧唱二都晒咧交勞工啊，交你作傳輸嚟啦，你看佢車埋緊用嘅羅潮節啊，你看啊，你車埋嘅羅潮節，你看啊，佢擺嘅羅潮節咧，佢加埋佢些寫分鋪嘢啦，意思寫梅前嘢啦，你啊，佢意思擺嘅羅潮節，你講咧唱設家交勞工啦，設家愛結裝啊，愛喊佢出嚟傳輸嚟啦，就譬如今日設家交勞工間，希望結裝設家間，呢度唔好交呢樣勞工啊，你一個叫電子咧，呢勞工咧後咪咧後調資格後釋放咧，乜計都唔曉，呢後調資格後釋放咧，呢東西係長係後調資格後釋放咧，經又做成朋友家又傳落，呢交你調資格交你釋放咧，咁你講啊，要看到啊啦，你係叫賣電子噶，你看你賣電子啊？像呢樣嘢咧，而且交你調資格，交你釋放你咧，經又做成朋友家，呢樣人頭到人妹都驚到足嘅嘢啦，要用咩？人頭到人妹都驚到足嘅，像你交你調資，像我別意設交咪交勞工啦，交你調資啦，你到交到嚟咧，呢場係後調資格釋放咧，經又做工啊，咁又做工簽釋啊，呢啲啊，朋友家又係循類嘅嘢啦，你分辨啦，我講呢趟啊意思啊，呢場係後調資格釋放啊。熱裝制到窗場嘅分鋪現在熱識爆喺度破飯嘅，我摘咧咪葱頭蒜頭啊，我煮飯咯，煎炒菜，係啊，像呢樣咧，你識交你調資噶，交你釋飯啊，啲入邊又做成嘢，你驚到足啊，係啊，像結婚鋪是冇夾實，你啲啊結蘇尼入啊。事實個蘇尼入咧冇夾實啊，你啲安難啊，像本日咧見麻花姐講幾類嘢，要講要啱嚟借田法咧，要講啱嚟黑錢嘅愛錢黑錢扶樓咧，你講按多啲亞威度買西個平咧，你按聽講要冇錢冇工嚟做，冇啊呢度啲人含人家記夾人頭，冇嗱，佢講啱嚟借愛錢黑錢扶樓，家要何啊不要錢扶樓嗱，啱嚟借嘅愛錢要何喺度誒？要講啱嚟本人堆咗，計本日佢講啱嚟本人堆咗，啱嚟自人家講啊飲定啦，唔條仔喎，你看佢撞喺水量也叫唔會喎，佢慢慢到撞亂晒咯。啱嚟自愛撞喺水啊，因為佢後事啊 ，TSC 後事啊呢啲啊，亦幾舊按抽煙啊，幾舊啊，幾木卡要兩隻舊間，佢堅係喺度賠啊，啱嚟自由水唔落夠啊，佢 TSC 後事 TSC 又揾講開呢原理嗬，今日你講啊。啱嚟自後事了啊，見到盡你呢木卡個正啊個平靜啊，呢啲啊唔會抽煙啊，啱木根冇抽煙，呢個啱木長藝點樣啊會抽煙啊，啱你跌咧朋友家前咪有前啊呢啲啊，啱你跌咧長二點樣係熱到暗都冇聽到要生啊前後啊，啱你實喺度啊呢啲啊，因為啱你跌圍村嘅人咧天賦嘅人咧按合作啊。唔係突然鬧，唔係講心肝肺啊！呢啲啊，大家都按合作啊，唔係講抽人要當然説咩，要當然啦，黑木咧，佢裝書脆揼樣咧，佢乜嘢都冇錯唔落，人家講怕抽，你是小錢撈啊，聽到啦。但邊啱你跳出嚟人啦，心肝按好啊，唔係肺心肝嘅人嘛，大家都點嘛，唔係講抽人嘛。你話大家黑地方式一樣嘛，呢啲啊，大家前好啊，啱你跳出嚟人前好啊。
行外出門費咧都要人甲你打招呼啊，唔係講你唔係說嗌唔係說你用唔係話，你啲自家喺地方喺度樣使錢好啊，唔係講相吵咧，你罵嗌罵你個從自家人你幫弊咪前行相吵緊現下，對面隔離先就有咪前行相吵下，像啱你香港是冇話冇人相吵你啲你下炒嘅人送報警咯，打三條狗啊！冇隔你吵咁多啊！你人哋唔會隔人相吵噶，要罵嘅相勢啲人送報警噶，隔有啥講啦？長期加溫殺，冚當喺看到啲電子股咧，幾百尺咯，幾成咪嗌夾花仔兩三啊！前當然啊，啲肯講阿妹啊，經行嗌都係撳車噶，我阿妹啊，講有啥事嘅阿妹咧，啱苗下量都係撳車嘅啊！跟你講啊，真係撳車嘅，幫大家本業嘅要大田本藝啊，家阿妹啊！佢隔啲咪散多大田本藝，佢都講嗌講嘅，佢好杯啊！我都撳車佢話朋友間，現咧看叫啲設家現係咪現啊？長家阿妹佢間看出啱現了，設間樣班嘅嘢望之時佢間看出係冇嗱，佢話佢間看出了，事實佢都啲啱現咪現啊！佢下，佢本業佢要靠田本藝家安阿妹啊，講炒杯廿雙價嘅咧俾你了。佢話佢間啲啱現咪現幫白幾咩用中，幾多碌落啱現兩班現兩現，係啊！設間現身咧朋友間，設間鬥橋咧現家曉啲設間咪現啊你了。呢個我講你講，你唔係講你係最唔係，就要現啊為本藝先賣咧，加息幾先講藝了，冚到嘅時間忙到唱緊喐妹啊！個普通話幫幣嘅錢係上加13點咧，講藝間，哇！再唱再同第四聲講提生笑啦，藝間藝猛咗同腳基本藝滅到嘅，滅到咧藝到失盡啦，呢啲失嚟咧藝到，老人家講咪印尼片結局了呢啲，呢啲咪叫印尼片啦，別晒間印圖片間，跟結局了，藝先屬於結局了，呢最尾熱集本藝罵本藝罵係了呢啲啊。唱緊喐妹咧，個鬼馬頭咧，普通話咧，幾時話落佢安慰安強呢啲啊？佢嗌次猛罵到佢話呢啲啊，嗌識定落根本嘢你罵盡你話，佢咁啱咧，佢要肺心肝啊！唱緊喐妹咧，佢係行業咩朋友㗎？舊嗰啲係行業咧講啊，嗌要50幾50嗌到咪佢為陷人道，你唔使嗌扛我逼嗱。你都晒出現用俾呢度學啊，節日演係學係煩你上都丟啊，朋友㗎。咁嗌50年喐埋係冇嗱，一支幣度咪銀去嗱，冇嘢啦。係啊，一支幣銀去度咪呢度咪條直樣係啊。幾難嗌講啊喐埋咧，家台灣家電子賣啊，家做戰裝係電子啦，係佢知你嚟講啦，朋友。嗌架幾多50嗌50幾50嗌間。嗌車價格13點相湊都係基本銀通啊，嗌冇嘢啊，嗌茅嘅勞工係咪啊，茅嘅愛錢係咪啊？叫啲女睇或者來呢兩分錢嘅㗎，以後幾多啲，但係佢商話到咧叫做前爭嘅話，佢肯講啊，佢講佢勞工嘅話，佢勞工嘅到地話，呢勞工因為到地，家做撚書為成叫，基本要夾花仔講，冚花仔冇多浪嘅話，叫花仔用業冇多浪嘅樣，家撚書人嗱，我求日本要賺嘅平啊，你食家條去賺我啦，家要講食家講費嘅係冇嗱，我肯要平作戰啊。係啊，你要講勞工嘅，家下要冚花仔冇本幾女冇搭少嘅，你識得睇翻啊賣一條風豬肉啦，你咪喐賣賣豬肉啊，你看嘅，像家春元輝家嘅同條嘅條本冇啊，朋友啊問你啊，佢愛賣條你低豬肉先條本啊，春元輝啊，佢條冇啊，你春元輝家嘅五香食啊，當咪佢為春元輝家嘅同條嘅為冚埋花仔嘅，家幾度冇女何記啊？炸腰女假腰女啊，係啲腰女先賣晒隔呢頭冷松見咗咯，要叫腰女，人家隔呢頭呢度冚花仔去嘅，要講搭幾嘅，係冇嗱，你係品辦啦，你已經講品辦啦，一言你講咪，呢度冇女到講冇女話，係冇嗱，春元輝隔呢頭呢，你講係冇女，春元輝你夾劈晒頭了，跟幾何，到尾以為冚花仔嘅啊，以為冚花仔，春元輝隔呢頭啊，春元花仔佢講啊。春元輝隔二頭女有設家3-4年啦，公司基本嘅又，佢花仔上去記啊，叫花仔嗌搭你記何望，你係自閉害啊，你都冇女啊，你執不拿花仔去記啊，你普通話你要講你咪冇挑字眼嚇，你本等你度挑啊，你要唔要學白女啊，你啊要自閉女啊，你看呢個介夫炒本嘢賣豬肉啦，佢炒本嘢賣豬，一時台灣肉咪賣豬肉啦，佢要女啊，本嘢都5-6條腰啊。
à yêu cái chi bài mô bán cái chi bài mô bên nhà mới to lòng xỉn liệu là nhúc mà nhị cả ngay kia kiểu là nhị cả ngay biểu hà liông kia kiểu ngay biểu hà liông hẳn mày là nhị lo ngay kia kiểu tụ mày à ngay kia nào xin sỏi mũ xiang à nhị做事bên nhị là nhúc mày ngay kia nào xin sỏi mũ xiang à ngay kia sỏi ở kéo cao à à kia ngay còn gì trả gì xí nè nhị con kia nè cá mèo à呢個咪有13點係，咁咪有呢個咪有幾花姐頭女你自家睇啦，嗌到要生肉咩講嗌裝威係冇嗱啲生扯皮嗬，家下講啊黐飯冇睇，究竟係咪要基本要調理咧？以為硬幫嘅嚇，家幾要講以為呢講花姐生意睇花姐生個咪，跟一分嘢唔講熱辣咧，幾度講以為係咪花姐冇搬二女啊？你自家慢慢睇下先嚇。à cái cả花姐講間喐埋cả花姐講間叫淡白啦剝幾剝超啊意思佢無極跟離鉗無極喐埋啊佢cả花姐講間你分ทาง到轉隔lên hảทาง隔lên佢講花姐佢講佢剝嗌剝超佢講啊意思淡白啦剝嘅夾剝嘅離鉗啊意思淡白啦剝無極喐埋無極離鉗啊tapi cái mà cái số này một bộ kịch kia cái còn anh như phân dưới thang đầu pen yêu ca cái còn cái bộ thiêu chôn ở cái số này một bộ gì xí cái lì kiếm bốn cái bộ hạt mày nhúc mười bốn cái bộ hạt tapi cái số này một bộ kia cái học phát chạy thằng cá hay mày pen yêu ca như phân thằng cá lên hả như phân thằng cá lên sen dưới thang đầu mà cái hàng mà phát triển muốn nhung anh nhịn muốn này chơi過意思cái hàng發展冇吹過nhà nhung mồi hàng發展冇吹過加13點嘛意思nhung anh nhịn muốn này吹過點解佢嗰陣時要講勞工嘢叫佢勞工嘢到底同埋根本你夾花姐頭女大成本花姐佢為冚花姐冇幫你佢對冚花姐冇多浪你cái sáng tôi thằng đầu tôi mới như vậy còn ngày đó sao mà有nhiều như mày mà cái lấy mình lấy còn như đó sao mày có thể hay là mấy朋友cái ảnh用hiện cái cũng mày mà cái mà gì xin cái冇mà cái話事實花姐咧唔係搬件樣講咧，佢係你搬件女人，而家係你多浪嘅其實因為你人家佢講冇多浪嘅啦，花姐聽佢講都冇多浪加13點事實花姐是多浪嘅，而家係冇，呢咪有呢台灣人喐埋咧，係花姐冇多浪嘅所以花姐聽佢講冇多浪嘅我隔有啥講啦，你喺度戰輸嘅朋友家。所以你都咪你幫佢人用按齊啦但係時間難計嘅朋友時間難計嘅，因為佢冇年啦今年就超啦，你可能係你看間別晒對佢好嘅，佢來幫前夫就超嗰間冇年嗰間，其實從來練喐冇熱跳種你啲種一種嘅話冇了冇朋友間了係講佢為隔喐冇日下相湊啦，今年戰爭冇超了佢咩了定來下佢咪嚟炒下。你嗌分開隔ลิ้น你ทาง朋友間你都啥間hiểu去分析啲設間分析嘅啦嚟先設間咪講中當咪你很曉ทางบ่你為按電子係你分ทาง隔ลิ้นทาง隔ลิ้น見行係咪講บ่一定你聽ทาง幾講嘅冇那係吹過㗎。冇做吹到到嘅了，咁我啲你冇吹過嘅冇做吹到到嘅冇做弄吹過嘅了，其他有人到呢弄吹過嘅，反正係嘛，我讀手機，翻屋企，你做幾版，係嘛，你同我談，同啲人分講。佢講13點大半花姐間，定幾打你冇談佢喊花姐冇談嘅前法間，佢做幾打冇談幾間講係要聽到
過嘅了，其他有人到呢弄吹過嘅，反正係嘛，我讀小啲，翻屋企，幾個幾打，係嘛，呢個咪差，同啲人分講，根本啲你冇吹過機啊，冇用啊，吹到路機啊冇用啊，弄吹過嘅了，其他有人到呢弄吹過嘅，反正係嘛，我讀小啲，翻屋企，幾個幾打，係嘛，呢個咪差，同啲人分講。花姐結經冇見了，冇見學多弄機啊，跟住有錢冇嘢啊，你又只คน轉完飛冇計親見啲人碌嘢叫呢個節目咯。花姐早安，花姐結經冇見了，冇見學多弄機啊，跟住有錢冇嘢啊，你又只คน轉完飛冇計親見啲人碌嘢叫呢個節目咯。花姐早安，花姐結經冇見了，冇見學多弄機啊，跟住有錢冇嘢啊，你又只คน轉完飛冇計親見啲人碌嘢叫呢個節目咯。根本啲你冇吹過機啊，冇用啊。所以呢，佢講花姐早安意思早晨啊，你已經講早晨咧，一睇文化咪講早安咯嚇。佢講佢冇人學驚啦，驚嚟驚去又驚到二啦。佢講佢冇人學冇人多浪記啦，意思多驚嚟驚去又驚到阿花姐啊。佢講喊阿花姐啊，唔好多浪記話，因為意思係乜嘢啊？阿花姐多浪記，呢度喊唔好多浪，春園輝กับ阿花姐同條呢度喊花姐去記嚇，或者呢老公。春園輝咯，咁咪勞工加13點咯。係啊，朋友間嗌講咩錯啊？春園輝隔呢同條呢度冚花姐基本春園輝話，係啊，呢度冚花姐去記話，基本春園輝話。但係咧，加咪加13點大田半花姐咧，呢度冚結無炭話，加呢要講勞工幾多咪呢冚結無炭13點田話，或者呢勞工春園輝咪勞工13點咯。所以家春園輝咧，基本佢咪跌盡夾花姐頭呢頭32條嚇。頭32條咧，過嚟家春園輝度嗱家係你大家面結50人啊，好彩家女係猛係幾般啊，花姐般嚟女啊，猛係家點芝麻般間肉咪猛係幾般嚟咧，家咪有花姐般嚟啊，過嚟咧結看落家咪有春園輝佢相炒緊講又嗌到3般嘢女，嗌到3般嘢女，跟肉咪有啲埋面皮啊，呢啲有朋友家台灣家貴嘛睇話，跟肉咪有普通嘛，佢埋面皮啊。佢講嗌到3般嘢女，嗌到3般嘢女。事實上，你後談位朋友嗌到3般嘢女，或者你要分半啊，你有分半啊，你要分半啊，俾你半嚟女。春園輝到 M 嘅啊，到大嘅面啦，家係大嘅面，意思交女錢付花仔半嗌到咪你講你半嗌啦，你幾時半嗌？家春園輝到嗱家係你大嘅面，到一下打到大沙啦，到打到青嘅蘿蔔面。咁有啥講啦？打到青嘅蘿蔔面，過嚟啲青咧到去簽嘅，過嚟青用現咧肉梅咧就將花姐罐咧叫做基本青，基本青咧青到經片嘅話講為作布利斯作春園輝呢啲啊，叫用拉布利斯去作家春園輝話，過嚟要講拉布利斯嚟作喺香港嘅話，事實我是要生話朋友間呢是未便宜話間肉梅喺講啊，叫花姐鄧記香花姐鄧記香金苗下兩鄧記香嘅講。都香埋呢2-3日啊，佢冇香啊樣，佢講嗌香埋呢2-3日啊，到尾見行嗌用啦係啊，你肉梅普通嘛肉梅，普通嘛只擺可以肉梅普通嘛，你咩知你個青片花姐女嗬，佢講花姐，佢講你鄧記香埋呢2-3日佢冇香啊，佢講啊。佢講家玻璃斯去吉木作嘅又作藝話，你條嘢咩冇一片花仔咧，你係拿啱命埋啱命生哦，嗌見5,200話咧，5,100普通睇話咧，5,100普通碼咧，你咧普通碼你咧，你買花仔命一片花仔咧，你埋啱命生一貴碼你，一普通碼貴碼普通碼。你買花仔命翻嚟騙啱命，買啱命雙騙花仔女普通買貴嘛，普通買貴嘛，台灣當貴啊你你台灣買我白你你台灣買雞幣啊，你台灣買我白你你台灣買我白你台肉買，你騙花仔女你拿啱命有嘢咩一貴嘛條你要講要你入去。你要你春園輝隔你同條你咪基本件你都係冚花仔件都咪答應件答應咩知冇呢度冇呢話講你要你要一支幣冇一支幣冇就要你普通股你會嗱你個愛錢你出來啦仲喺大嘢你普通股啦
掉嘅咩啊？你普通過啊？我技師看我俾你看下掉嘅咩啊？你咩不人掉啊？掉嘅咩啊？掉是嘅咩？咁喐咪不人掉嚟多難？你咁喐咪掉嚟知下人道理下？係咪啊？喐咪不人掉啊？喐咪做普通你掉我嘅支擺下人道理？你掉啊喐咪支擺下？咁台灣人喐咪做普通不人掉嚟下？啊！你好來好出來啊？那人道理？你咩知講係看我俾你看嘛？吓？咁喐咪做普通，你本佢掉嚟咯呐，佢掉嚟你知咯呐。你咩你愛好你得啥嗬？騙阿花仔女人拿命嗬，你個人啊人你嗬，你喐咪啊你被笑你冇普通嘛？啊你有本事你就你騙佢，喊阿花仔撥金要講係看西花仔，啊你喊阿花仔撥金你要大啱命，啊你普通嘛好你係，啊你喊阿花仔撥金。哎，你騙阿花仔女，你喊阿花仔撥金要講嗌，要大啱命啊，掉呀咩啊，技師講啊，看西阿花仔，啊，你騙阿花仔女，你當咪學埋啱命生，你當咪係講嗌，你做你騙嘅，當嗌咪死，你騙阿花仔女，當咪為講嗌看西嘅啊，你喊阿花仔撥金，當咪講嗌看西嘅啊，普通嘛，啊，冇學騙啊，台灣冇學騙啊，安苦安難傳説啊嚇，貴嘛睇普通嘛，貴嘛。台灣做普通，台灣做普通，普通嘛；台灣做普通，普通嘛，普通嘛；喐咪普通嘛，喐咪普通嘛，做普通，普通嘛。騙阿花仔女賣啱命生，騙阿花仔女賣啱命生，普通嘛，貴嘛。叫咩搬舊掉樣嘅，叫咩搬舊掉樣嘅，喐咪叫咩搬舊掉樣嘅，舊嘛樣係普通嘛，舊嘛樣係。啊，你騙阿花仔女人咁賣啱命。啊！你ăn cầm mày ngắm nhận sang coi mà你人道理你愛死來啊普通嘛掉人命好你都啥騙你啦女學拿啱命嗬要講香港嘅 policy 甲印尼 policy 合作阿妹合作喊佢來係啊喊一印尼 policy 來添嘛叫講大人來啊人命好你按強騙人嗬你阿租舊都係啊你阿租舊話會有但係人咩知樣好你啊！你阿租嘅啦，你阿租嘅話條嘅咩啊啦？條嘅咩啦？你阿租嘅話條嘢咩紅嘢啊？我條嘢咩？你騙阿花仔女賣啱命生，條嘢咩知？騙阿花仔女賣啱命生，條嘢咩？按人當嘢嚇，騙人阿女賣啱命，你騙人阿女賣啱命，大啱命，香港嘅 policy、印尼嘅 policy 合作，成線來作嗌阿喂，但係根本要嗌猛，但係一印尼嘅 policy 嘅風扇啊！啊！你兩隻你慢慢租舊好，你騙阿花仔女，啊！你兩隻租舊好你係，啊！清朝租舊，日隻台灣賣我白冇辣股了，都騙阿花仔女，啲啊台灣賣我白冇辣股，騙阿花仔女，嚇喊衝切家要女，你要女啊！穿完灰間你同條，你為冚花仔去幾？啊！人道念聲嗌扛我白，你冚人道念聲嗌扛我白，要湊3隻人嚟搬。啊！你按人王你要女你為樣走，要女單沙比嘛，kiếm chiều chú kẹo仆街，屌nhà咩普通嘛，ngay mệt đầu你mà cái ngay shit nhìn hay gọi tao mà như thì trận nhá ngay hà普通嘛，貴嘛，啊你冚個中人去講，ngay幾時一個你啊普通嘛，啊ngay幾時一個你啊普通嘛喂，啊ngay用一個你咩，啊你幾百去啊？一支幣去搬舊屌嘛，屌嘢咩？一勞工攞了下，屌唔得一支要下，一勞工啊真又硬又屌下，你話一嗌啊嗌香港黑你台灣黑你一嗌度賣嗌文言一普通賣支啊普通賣，貴嘛普通嘛，你一嗌度賣啊，啊普通嘛貴嘛，跟下來啊冚布利斯來就嗌有咧，跟下喺係大一樣咧普通嘛，一布利斯啊會冚起來，啱搖下要等你啊，滿大區等你，你話真啊啦普通嘛。嘿，普通嘛，貴嘛睇喂，普通嘛，啊，普通嘛，啲小你騙女冇本事拿啱命啊，啊，你騙阿花仔女你冇本事騙啊，係嘛花仔撥金都講係看見唔起嘅話，咪小你嘛，啊，你個阿青兩三騙阿花仔女你講係看衰花仔啊。你看阿花仔受傷啊，要同腳俾你揸到嗬，我瞄下兩架機商場，你兩殺牙青到撳嘅嗬，掉嘢咩？你冇殺哪乜啊？貴嘛，普通嘛，喐埋，要講啲純女有純水啊！你騙阿花仔女騙水有啊斷落啊！啊講20招20件去，30招30件去啊！
啲啊，你騙啊花姐女啊，唔係你純女純粹樣啊，佢那邊來講佢純女撈純粹樣，我道定去講，家女又佢講啊，係啊婆來佢講啊，家些花姐女見人去婆去啊，呢見人去啊，講30少30見人去，40少40見人去啊，啊你兩三倍少啲嘛，面皮盤，hắn講佢要女一女唔知咪騙你女冇啊，啲啊你咧騙柒嘛，4天騙你啦，你騙你女啊，咪少啲嘛騙柒嘛。hắn càng còn cái yêu lui đâu chứ còn cái này兩班啊，ngay cả như còn à, nhớ lại một cả ngay lại bể à, xíu đi à thằng đầu à, nha ngay香港lại nhớ Thái Văn lại à, cả ngay香港lại bể, như cả ngay lại kia cả ngay lại tụm mồi à, nhớ lại à, cả như còn là, không phải xíu đi à, chỉ cả cái sông chảo đã kêu tụi cả ngay lại cả cái lại bể à, nhớ nhục mồi lại cả ngay lại chỉ kia cả ngay lại tụm mồi à, cả nhớ lại chỉ cả ngay lại xe cái kiểu tay tụm mồi à. Bởi xấu lý nhìn này nhìn chín hết à. Ngay cả khi sống sau khi về cả ngã lại chỉ cả khi bê à. Như vậy xấu lý mà, ngã lại cả ngã lại bê. À bê như là thải dây theo à, cả ngã lại chỉ bê. À, như phiền thật mà, như cả ngã lại chỉ bê, ngã lại chỉ. À, ngã miểu hà liêm bốn nhìn lưới đó kìa bạc theo à. Như hắn phiền à phá chê lưới à, như dù lưới, nhá lưới à bì lòi à, nhá lưới. Cá mày ao, cá, à lý con mày miệng ao. À lý con mày miệng heo à. À dần à cái sao mai chuyên nhân với cả như thùng theo à, à cả như thùng theo gan, như hắn muốn bận sự kia, hắn muốn bận sự bún à, như hắn mà phát triển kia à, như còn như yêu lên à bên à, à chuyên nhân với cả như thổ lôi cả như nhục mày á, phổ thông mà thổ lôi gan,但係như hắn mà chuyên nhân với kia, hắn mà phát triển kia bên kia à, như hắn mà phát triển kia hắn冇相關，như còn tập kia đấy mà, 本來熱沙本兩條嘅啫。特別佢係咪花姐去記啊？搭埋花姐記啊，過嚟咧搣嚟搣去冇辦法花姐啊！咁你係講佢記冇嗱？你係講佢啊？像簽兩班人士花姐加些因為你啊，你將花姐官本簽啊，咁你係咪簽慢慢計嘅女因為你可能佢傳到兼啊佢撥嘅兼出來啊，你想拿嘅官基本簽啊，普通嘛？啊，天線啊啲啊，你要騙老花姐，你冇騙老花姐，加天線啲啊，同埋加啲嘅拎要3、4隻啊，你啊，加些熱隻係一普通買啲嘅拎話，你啊，基本嘢賺係現你前信女，加些信老花姐基本嘢女啊，以為時候你話香港要女，嗌緊呢講啊，加女係花姐啊，你要支幣啊，你要咪要支幣啊，要支幣冇啊，一鬼馬跳行嘢騙老花姐女啊，嚟騙那個名聲人感。啊，你那班豬腳好嘢，啊，你是豬腳，你普通話嘢，你台灣係普通話，你幾百開好嘢，你啊聽下妹，啊講那部地，嗰部地車啊，那部地，你好班就拿翻正那個來，啊，你講家己食咗愛辦嘅話了，唔會辦啊，你嗱要講啲大愛錢了嚇，唔啲講就俾過係了。啊，講阿花姐搭阿青去雙魚，講去阿妹新加坡雙魚啦。阿花姐買又錢多3箍半斤賣啊，買又熱提包3箍半斤賣字啊。花姐夾我講啊，買本阿青去賣啊，佢帶人去新加坡換曬，佢諗住咧係講車家去就解決咧，佢交本記啊。阿花姐買錢多3箍半阿青去賣啊。花姐夾我講啊，問花姐當咪以為咗阿青去新加坡阿妹啲嘢啊。阿花姐講下賣，就我買到熱包3本嘅細貨啊。阿花姐啊，買熱提包3本嘅妹子啊，本牙青係賣啊，諗住去到解決二啦，本記啊，解包3啊，啊，家支擺面度講緊二嘅，解決2度愛表資咯，話佢破費嘅花姐話，我媽計要啲啊，偏要間意佢係希望啊點嘛，隨時間做嘢啊，咧唔樣破費嘢啊，你幫擺到降費，嗌天下要降費嘅花姐，啊，熱線嘅螺絲嚟嘢啊，用拍生嘅女又本意都殺只係按多嗬，見到盡要用降費嘅啊，家己都冇陰功係乜嘢，冇啊，設間現身冇人費啊，呢啲啊，其實設間冇荷辦咧，都講人家近意大錢了，嚇，冇人費啊，設間現身啊，呢啲啊，事實我是講啦，按多朋友間我是愛做菜哦，啦，我找咧蒜頭薑，我做菜哦，啲啊鬼馬太為少啲冇騙出嘛。cái台灣本嘢係衰啊，唔係時候你肯講嘅要女用啲咪要支幣毛啊，喐埋要一支幣毛啊，2支幣毛就要，
挑的為是啊，喊你夾便宜的鐳啊，喊你講起加要鐳嘛，啊，因為多浪時唔喐啦，普通嘛，貴嘛睇偏香港啊仔鐳，啊，阿花仔先要鐳，咁講夾白條兜出嚟半年啊，你含一喐咪兜夾白條半年，跟一支毛咪對超咯，你一對一喐咪支毛咪對超咯，你一本事半年夾白條。像阿花仔就要鐳，所以咧先要鐳，你咧唔敢講切加要鐳啊，咁冇鐳先敢講切加要鐳啊！啊，你要鐳全完飛緊，你同條你咪含阿花仔見啊！啊，你當咪基本見啊，當咪以為含花仔去見要搭幾件咯嗱！啊，你要鐳你當咪本見啊，以為含花仔去見啊！啊，你阿聽咧話當咪為夾阿花仔頭夾白條，當唔係夾你喐咪頭嗱！啊，要聽到咪喐咪鬼馬睇普通馬去。事實朋友我講安當係咪講我做飯咯，我嚟手就喺度讀書啊，我嚟手就喺度讀書，我咪講安當我煎搣得薑落去，搣得順頭落去煎啊，你又烚熟嘅，而家拌煎熱拌煎熱拌泡啊，熱拌煎熱拌焗啊，焗啊啦搣得薑葱落去啦，泡搣香咩搣得條腰去，我嚟前認識啊。我講安當啲朋友講啲啊，我見得嗰啲啊，因為我嚟自手就喺度讀書啊。呀，拜拜了。啲普通嘛，貴嘛睇喐咪就普通哦。二先頭賣豬肉，也不頭賣鵝白咯，喐咪賣鵝白咯，喐咪睇返就普通哦，普通嘛哦。叫咩搬舊調樣叫喐咪叫咩搬舊調樣叫哦，騙出嘛騙啊花仔女哦，貴嘛睇哦，普通嘛騙啊花仔女咪少啲哦，普通嘛哦，喐咪就普通，喐咪睇返就普通哦，普通嘛哦。